Daga jingkiman gabakrau hadin jong gajingat lenti haki arpusan teligi senem kebala sedang nadu senem syehjar kandai spa kandai pupra ter hadu gane senem ke bamenta kata senem arjar arpulai ban lum ban lang yaki para bangej ban long shiteli kerib hoi Presbyterian Synod menta ke senem kalayo ban rakhe ya ke jubili rupa lane ke silver jubili hak bagi santeli presbyteri ki bakentup ya ka maubu sari krai presbyteri ka nong tulu matan presbyteri kerib hoi syatei presbyteri kerib hoi sepngi presbyteri bat kerib hoi mingi presbyteri kilawan ban ya shimbenta hagane ke jing rakhe ya ke jubili rupa kumjuru ke jing sang Synod la penlong ye kene kejeng rakhe jubili kabelong ha keju kapor ha kejeng sang Synod ha kabalang Presbyterian nongpo kaba ketiga jeng sang kelas dang nadu ka khatsan tarik hadu ka khat khandai tarik ulber arjar arpulai ka wei na pedeng jong kejeng sa ajeng kan mau ha kene kesnem jubili kede kejeng pli ya ka office trikam jong ribhoi Presbyterian Synod menta ka sin thoding jong tayo kata ha ka khat nyau tarik ulber arjar arpulai ha ka bahaswa kejeng pli ya ketiga office trikam ka Synod la penlong shwa dak jing duai hakmat jong ketik office kumju ru ka jing penkiu ya kalama jubili rengkat ru bar kejing penher ya ki balun kum gedak jong kejing lekmen kaburom ka jingu upat kejingero tu mini ailang shole hakpor ka bamanga la penkiu ya gini kalama Dr. Secretary Presbytery Santli kini penkiulang haga kerteng kajum blay pa blay kun bat blay munsim kun bat akbor jung karibhoi Presbyterian Synod ngakum medor-dor ngapen keu ya gane kalama jubili hakane por ngin ya thakti langpar hagajuk por nan pelaj bat penher ya kene ke balun na kita ke burom ke Synod ini Kum gedang ban pli ya kene ka ribhoi Presbyterian Church Synod office shimini ka kanshi not ilu ribbon aga kateng ke jong blem pa blem kun blem musim kun amen Keliru ini kala jong kini ke office ada keteng baju Jesus. Kum kedak bantersa jingken mau ya ke jingdak apusan senem jong ke ribhoi Presbyterian Church Synod
ngapli yung numau daban kita berpesan mau ya kena kiying nak kemudian profesor ki penyat kam jong kabalang ke jong mulai hang ni hak sinod Riboy Presbyterian Church Synod. This Riboy Presbyterian Church Synod office building is inaugurated and dedicated by Reverend B.B. Lamin, Moderator General Assembly Presbyterian Church of India, on 17 March 2023. To God be the glory in it way. Kukpa Jani Bahapning, Idap Living Singamu Bekrai Mau. Ya ketik office kebathamai jong Riboy Presbyterian Synod lawan ban pli da Reverend B.B. Lamin kumukongsan ubalong hakuju kapor moderator jong General Assembly ke Presbyterian Church of India. Ha kene kesengi lapli ya ke office synod kebathamai da ka jinga sikhilang jong giwe-giwe ki pastor jong ke synod kentup de ya kitmen basan ki longkemi ki samla bat giwe-giwe.